kusho izwi. Asizwe kahle le ndaba. Ithi the lamp of the body is the eye. If therefore your eye is good, mangabe ilihlo lakho lilihle lona, hayi lento oyibonayo wena. Mangabe ilihlo lakho lona lilihle, naphakathi kwento embi uzobona ubuhle. uJesu Kristu wathi ehleli bam-invitile, ahlele etafuleni, kwangena owesifazane ongcolile wazohlala enyaweni zikaJesu. Niyakukhumbula lokho? Aloku acabuza inyawo zikaJesu. Ngicabanga ukuthi uJesu bekayenza lokho. Bekayenzani uJesu? uJesu bekangekho lapho, bekabheke ubuhle phakathi kwalento embi. Ngoba into eyenza isimo sichinje akusuka ukuthi sona sinjani, ukuthi ilihlo lakho linjani. Does it make sense? Uhlelo uJesu uyafika lo wesifazane ucabuza inyawo, uyakhala, uzithula ngeinwele zakhe. Babonana abantu? Good question. Sihloko sanamhlanje, ubonani wena? Ne? Njengoba busy enza lokho akwenzayo lo wesifazane, abantu babhekile. And umuntu ubona ngendlela inhliziyo yakhe ingakhona. Omunye nomunye obhekile lapha kuvuka into enhlizweni yakhe. Lento ayiyo iyavuka. Njengoba kubhizi kuvuka lento ayiyo enhlizweni yakhe, bayaqala babona uJesu ngenye indlela. Abasambona uJesu ngalendlela bambone ngayo before, sebaqala babona ezinye izinto kuJesu. Babukele lo wesifazane ubhizi ucabuza inyawo zakhe, ubhizi uyakhala, athatha inwele asula inyawo zikaJesu. Umuntu obhekile lapha uyichaza lento le ngendlela ayibona ngayo, and indlela ayichaza ngayo ile ndlela yena ngayo enhlizweni yakhe. Iyenza isenze lento ne? Exactly. Bese uJesu uthini? Wezwa uJesu becabanga, azange bakhulume. Kwavele kwathuleka. Omunye nomunye lokathi alokabheka omunye ukuthi uyayibona lento engiyibonayo. Akuthi yawazi namehla ayakhuluma. Ya bekuhamba amehlo kuphela kuleya scene leya. Kuhamehlo nje kuphela. Kukhuluma inhliziyo. Nayithola? Bese uJesu wena wayizwa lento abayikhuluma enhlizweni yabo. uJesu waphendula. Nayizwa mase. Wathi uJesu, mangabe uxolelwe isono esincane, uzobonga kancane. Kodwa mangabe uxolelwe isono esikhulu,